Good morning, my dear students and friends. Salam əziz uşaqlar. Bugünkü mövzumuz mənzildir. Mənzillər haqqında və ev haqqında, evlər haqqındadır. Сегодняшняя наша тема тоже по этому учебнику, значит, по тестам 5 класса, значит, квартиры и дома, да. Итак, давайте, мои хорошие, начнем, да. Давайте начнем. Видите, вот здесь картинка нам дана, да? Ну, давайте начнем. Variant B. Read the passage and perform tasks 1-2. Значит, что нам сказано здесь? Говорят, прочитайте отрывок и выполните задание 1-10. Ну, давайте прочитаем сначала, ознакомимся с текстом. Many families in England live in flats, but there are many people that live in houses. Значит, многие семьи в Англии живут в квартирах, но многие люди живут в домах. İngiltərədə bir çox ailələr mənzillərdə yaşayır, lakin evlərdə yaşayanlar da çoxdur. There are usually 2 floors in a house. Обычно в доме 2 этажа. Bir evdə adətən 2 mərtəbə olur. On the ground floor there is a sitting room, a dining room, a kitchen and a hall. На первом этаже расположены гостиная, столовая, кухня и hall. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, yeməkxana, mətbəx və zal var. On the first floor, there are bedrooms and bathrooms. На первом этаже расположены спальни и ванные комнаты. Birinci mərtəbədə yataq otaqları və vanna otağı yerləşir. The sitting room is usually large and very comfortable. Гостиная обычно большая и удобная. Oturma otağı ya da qonaq otağı adətən böyük və çox rahatdır. Гостиная обычно большая, удобная, да, dedik. You can see a sofa, some chairs and armchairs in it. В нем можно увидеть диван, несколько стульев и кресел. İçində divan, bir neçə stul və kreslo görə bilərsiniz. The English usually have a fireplace in their sitting room. Demək, angliçане обычно имеют камин в гостиной. İngilislərin oturma otağında ya da qonaq otağında adətən buxarı var. They like to sit by the fire on cold winter evenings. Они любят посидеть у костра холодными зимними вечерами. Soyuq qış axşamlarında odun yanında oturmağı xoşlayırlar. The English like their homes very much. Angliçане очень любят свои дома. İngilislər öz evlərini çox sevirlər. Task 1. Tick the correct title. A. Cold evenings. B. English houses. C. Sitting rooms. D. A fireplace. Əlbəttə ki, əziz uşaqlar, B variantı. English houses. Cavab budur. İndi isə mən tərcümə etmək istəyirəm bunu sizə. Значит, что здесь, о чем здесь говорилось? Сейчас переведем на секундочку, да? Значит, задание 2. Отметьте правильный заголовок. А вариант был холодные вечера. Б вариант английские дома. В гостиные. И G камин. Tapşırıq 1. Düzgün başlığı işarələyin. Soyuq axşamlar, İngilis evləri, oturma otaqları ya da buxarı. Biz dedik hansıdır da. Task 2. Fill in the gap with the missing word. You can see a D variant, bedroom on the first floor.
Задание 2. Заполните пропуск пропущенным словом. Вы можете увидеть на первом этаже что? Конечно же, спальню, да? Sitting room было дано, kitchen, hall или bedroom. Bedroom. Demək, spalnyo. Tapşırıq 2. Boşluğu çatışmayan sözlə doldurun. Birinci mərtəbədə nəyi görə bilərsiniz? Yataq otağını. Task 4. Answer the question. Task 3. Fill in the gap with the missing word. There is no bathroom, B. Hall, dining room или fireplace. Əlbəttə ki, bathroom. Конечно же, ответ это A, да? There is no bathroom on the ground floor. Задание 3. Заполните пропуск пропущенным словом. На первом этаже нет чего? Ванной комнаты. Tapşırıq 3. Boşluğu çatışmayan sözlə doldurun. Birinci mərtəbədə vanna otağı yoxdur. Belə. Zal demək bizə yaramır. Yeməkxana yox, kamin də yox. Kamin yox. Yaramır. Task 4. Answer the question. Where do the English sit on cold winter evenings? A. Near the sofa. B. By the armchair. C. By the fire. D. In the hall. Задание 4. Где сидят англичане холодными зимними вечерами? Вариант А. Возле дивана. Б. У кресла. В. У костра. Г. В зале. Конечно же, это вариант какой? Вариант C. By the fire. C вариант. Tapşırıq 4. Suala cavab verin. İngilislər soyuq qış axşamlarında harada otururlar? A variantı divanın yanında, B variant kreslo yanında, C variantı odun yanında, yoxsa D variantı zalda. Demək dedik də. Task 5. Complete the sentence. A kitchen is a room where we. Variant B. Cook food. Wash hands A. B. Cook food. C. Sit by the fire. D. Spend cold evenings. Variant B. Cook food. Задание 5. Закончите предложение. Кухня – это комната, где мы моем руки. А. Б. Готовим еду. В. Сидим у костра. Г. Проводим холодные вечера. Tapşırıq 5. Cümləni tamamlayın. Mətbəx bizim əllərimizi yumaq üçün otaqdır. B variantı yemək bişirmək üçün otaqdır. Odun yanında oturmaq üçün otaqdır. Yoxsa soyuq axşamlar keçirmək üçün otaqdır. Biz dedik də, təkrarlanmayaq. Task 6. Keçirik bura. What rooms are these? Write their names. Baxırıq şəkilə. It's a kitchen.
bu mətbəxdir, это кухня. B variant. It's a bedroom, это спальня. Bu yataq otağıdır. It's a hall. Bu demək bu halldur, zaldır. It's sitting room. Bu da qonaq otağıdır. D variantı. Bu da belə. Это, значит, гостиная. D, вариант D, гостиная, да? Так, это тоже сделали, да, мы. Task 7. Mark the statement true or false. 1. All English people live in houses. False. 2. A kitchen is usually on the ground floor. True. 3. The English don't like to sit by the fire. False. 4. A sitting room is on the first floor. True. There are usually 2 floors in a house. True. Задание 7. Отметьте утверждение true, верно, или false, неверно. Все англичане живут в домах. Это неверно. 2. Кухня обычно находится на первом этаже. Верно. Англичане не любят сидеть у огня. Неверно. 4. Гостиная находится на первом этаже. Тоже верно. 5. В доме обычно 2 этажа. Verna. Tapşırıq 7. Doğru, true, yəni doğru və ya false, yanlış işarələrini, ifadələrini qeyd edin. Bütün ingilislər evlərdə yaşayırlar. Yanlış. Mətbəx adətən birinci mərtəbədədir. Doğrudur. İngilislər odun yanında oturmağı sevmirlər. Yanlışdır bu cümlə. Birinci mərtəbədə oturma otağı var. Doğrudur. Bir evdə adətən 2 mərtəbə var. Doğrudur bu cümlədə. Task 8. Complete the dialogue. Where do you live? Variant D olacaq burada. I live in the country. Is your house comfortable? Yes. Variant A. Yes, it is very comfortable. How many rooms are there? How many rooms are there? In it. Variant E. 3 rooms and a kitchen. Have you got a fireplace in your sitting room? Yes. Variant B. Ответ вариант B. Yes, of course. Is your kitchen large? Variant C. Not very large, but light. Not very large, but light. Задание 8, ребята. Завершите диалог. Где вы живете? Я живу в деревне. Удобен ли ваш дом? Да, очень удобен. Сколько в нем комнат? 3 комнаты и кухня. У вас есть камин в гостиной? Да, конечно. Ваша кухня большая? Не очень большая, но светлая. Tapşırıq 8. Dialoqu tamamlayın. Harda yaşayırsan? Mən kənd yerində yaşayıram. Eviniz rahatdır? Bəli, çox rahatdır. Orada neçə otaq var? 3 otaq və mətbəx. Oturma otağınızda kamin varmı? Ya da deyə bilərik ki, ya da biz dedik, əvvəldə dedik, demək, belə də demək olar bunu. Bir dəqiqə əziz uşaqlar. Demək, biz ona buxarı da dedik də, hə? Demək, buxarı da deyə bilərik. Burada haradaydik biz? Bəli, eviniz rahatdır? Bəli, çox rahatdır. Orada neçə otaq var? 3 otaq və mətbəx. Oturma otağında buxarı var. Varmı? Bəli, əlbəttə. Mətbəxiniz böyükdür. Çox böyük deyil, lakin işıqlıdır. Task 9. Match the words to their definitions. Drawing lines and complete
and complete the table. Keçək bu vərəqə, bu səhifəyə. Başdan baxırıq. Aha. A chair, стул, да, ребята? A piece of furniture to sit on будет. Вариант, значит, первый вариант объединен с каким вариантом? C. A house. A room for cooking meals. A kitchen. A house. Нет, a house. A room for sleeping in. Ой, нет, подождите. A chair. A chair – это a piece of furniture to sit on. A house. A building for people to live in. Вариант D, да? Последний наш вариант. Так, a kitchen. A room for cooking meals. A bedroom. A room for sleeping in. Вот такие варианты будут. И последнее наше, axırıncı, так, istəyirəm bunu sizin üçün tərcümə edəm, əziz uşaqlar. Хочу перевести для вас на оба языка. Значит, сопоставьте слова с их определениями, проведя линии, и заполните таблицу. Стул. Предмет мебели, на котором можно сидеть. Дом. Здание, в котором живут люди. Кухня. Комната для приготовления еды. И спальня. Комната для сна. Tapşırıq 9. Sözləri öz təriflərinə uyğunlaşdırın və xətlər çəkərək cədvəli doldurun. Biz bunu elədik uşaqlar. İndi isə stul, Azərbaycanca deyək. Oturmaq üçün mebel parçası, ev, insanların yaşaması üçün tikilmiş bina, mətbəx, yemək bişirmək üçün otaq, yataq otağı, yatmaq üçün otaq olacaq bu da. Task 10. Write about your flat. Ребята, я здесь написала, но здесь так как непонятно, я решила все-таки на досочке вам написать. Сейчас я вам предоставлю, значит. İndi mən sizə göstərəcəm əvvəlini və biz tərcümə edib bunu da həll edəcəyik. Demək, başlayaq. Итак, смотрим все сюда, мои хорошие. My flat. Hi, my name is Pavel. Salam, mənim adım Pavel'dir. Our flat is not. Здравствуй, меня зовут Pavel. Our flat is not very big. Bizim mənzilimiz elə də böyük deyil. Наша квартира не очень большая. We have 3 rooms and a kitchen. У нас 3 комнаты и кухня. У нас 3 комнаты и кухня. 3 otağımız və mətbəximiz var. My room is large and light. Моя комната большая и светлая. There are 2 windows in it. Otağım böyük və işıqlıdır. В ней 2 окна, içində 2 pəncərə var.
There is a bed, a desk, a chair and a wardrobe in my room. В моей комнате есть кровать, письменный стол, стул и şkaf. Otağımda çarpayı, yazı, demək masası, stul və qarderob var. The bed is in the corner of the room. Кровать находится в углу комнаты. Yataq otağının küncündə çarpayı yerləşir. The desk is at the window. Письменный стол находится... Письменный стол у окна. Давайте так скажем. İş masası pəncərədədir. The wardrobe is near the wall. Так, давайте, ребята, я так встану, чтобы вам было видно, да? Вот. Немножко издалека вам сфоткну. Вот. Вот, значит, вот. Вот то, что я написал для вас, да? Ну и на этой стороне, да? Это вот начальная сторона. Начальная сторона. А это вот эта сторона. Итак, the wardrobe мы сказали. The wardrobe is near the wall. Is near the wall. Дальше идем. In the living room we have a sofa, a TV set, 2 armchairs and a bookcase. Значит, шкаф стоит около стены, шкаф дивара yaxındır. В гостиной у нас есть диван, телевизор, 2 кресла и книжный шкаф. Qonaq otağında divan, televizor, 2 kreslo və kitab rəfi var. We like to sit in our living room in the evenings. Нам нравится сидеть в гостиной по вечерам. Axşamlar qonaq otağımızda oturmağı xoşlayırıq. In the kitchen there is a table, chairs, a fridge and some cupboards. На кухне стоят стол, стулья, холодильник и несколько шкафов. Это вот эта часть. И третья, да, часть. Сейчас покажу вам, кто записывает, чтобы вы записывать могли, да. Значит... In the kitchen there is a table, chairs, a fridge and some cupboards. Еще раз скажу это предложение. Переведем давайте. На кухне стоят стол, стулья, холодильник и несколько шкафов. Mətbəxdə stol, stullar, холодильник, soyuduyucu və bir neçə rəf var. I like our flat. Мне nравится наша квартира. Mən mənzilimizi bəyənirəm. Mənzilimizi bəyənirəm. Bax belə. Belə bir demək yazdım sizin üçün. Belə bir tapşırığı belə yazdım. Это спорный вопрос. Можно было и по-другому написать. Если у вас, ребята, есть свои идеи какие-то, то можете не переписывать, а написать свою идею. Но это была моя идея. Я, например, решила написать вот так. Если же вы хотите написать по-своему, то это очень даже хорошо. Значит, вы можете по-своему написать. Но на сегодня у меня все. Я прощаюсь с вами, мои хорошие. Говорю вам бай и всего хорошего. До свидания. Саулу.